HETNA bel Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ke ta hote Tuni November ni sim somni la gup ni khuwa van noi Thusoh Lahkhom ho United Arab Emirates cha chain kum somni le get vela upa Israel mirabai kogan ke thana chunga Monday ni khochin UAE authorities ten thina to kim anagin mo mi thum anamat ta ovin asai uve rabai pa hi Jabhat Hasidic movement ti akihe ultra orthodox Jewish kilai khom na apalai khat ahin achi sa Thursday ni sim somni la khat ni khu achu melhet lo ho na tha u hi ki thana to ki matna vanoi mun chum chuma kon dem na an in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in ki thana chu hoisi ta acho na le Jews nam mi te chunga ki bulu na ahin themona nei ho thutan a poilu te ding a hi ati UAE authorities hon Thusoh to ki matna apan lak naw chunga ki pana jong aphong e Israeli President Isaac Herzog injong demna sangta ananezin lamkai teni UAE gamsunga khusa Jewish namite apan pijing handan jong anaphung do gel hon e Thusoh a United States injong phamo asa anahat in anaphung do e US National Security Council spokesperson Sen Shevin Thusoh chu gimnei ta a chon git lo na a hi atin chamla bitna chen khom na su ke na ding to gun hi ati Het thekha chu Muslim gam hi jingwang uwa United Arab Emirates in ache sa 2020 kuma Israel te to Abraham Accord noiza ki ka alhan anahi sa alhan a tu tha a kethagum so na chunga jong demna sangta ane in hi UAE presidential advisor Anwar Gargas in gambung sunga izat in khet thimlo na sangjong le amau gam si in thu hat na achi pi uwa agam sung bitlenom ta hi dan jong ata lang e Indian Coast Guard telol hinala a anasaloi khat in simpani November ni sim somni langa ni khon khamna thailo la ai methamphetamine toin nga wal ti chu kg sa nga wal anaman ove Thusoh hi Indian exclusive economy join in a hope Andaman tuipi chunga hungkitor Myanmar a kon kong khat anaman ova kon amat do u hi hitabanga tam khamna thailo la ai ki man do hi Indian Coast Guard te adinga achi sat diket nga sunga dinga ama sapenjong ahinalizin a hi Myanmar ko gampa mi nga in atol chu India te lenna Donald hoiko in anamu do up Port Blair chan anapuil hung a hi Hichilai mo na chu khulchil na ananay nawa lola ai ho chumat do an hi Port Blair mun hi India adinga Tri Service Command la Indian Coast Guard adinga regional headquarter khat hinabana operation chunga hi panha la namun khat jong chu a hi lol hin na hi Indian Coast Guard ten anachil ha pu security exercise Sea Vigil 2024 ki bolzawa Thusoh khat hin Tri Service Center Ministries group chule state somni la khat la central agencies a kun pan anala over dan di lo ta tui pi chunga chalo no ho ki thu tu ta operation chil ha pe ding dan anazil khom u an hi hilla Thusoh ki Lahkhom chanin akiman do khamna thailo ai ho hi ahung kon do na le alhun na ding thu ho hulchil ahinalai e akiti South China tuipi to kinai a US tinga loi logol ho chunga boina hlungthel za le asapai tia ki ding dan contingency plan ding ki chu na anei jun a hi adi a Taiwan chunga boina hlungthel za jong le Japan la Philippine gam sunga sipai to lut ding dan ki gut na anei dan u Japanese so kwaido in an phong do e hi chicken gun hi December la sunga chi hlading Joint Operation Strategy to kimatna ki gut na khat chu hi ati ginchak ta thulut in asai dung zuzin ki chu na hi US Third Marine Littoral Regiment ho chu High Mobility Artillery Rocket System Aheloute HIMARS ta jong ki he ho jong amanding u hin Japan hanglam tui kulmun ho a pansading in akisai je iham ta Taiwan chunga China in gal bol khum na lungput anei hi ahin chila pi kha le US in Japan gamsung tuikul ho mihim chen na lo ho mun ho a hi phat chom khana ding a US patent pan sa na asem do over hi chi ho chu Japanese patent US patent thaula mai chang pan na a logistical support api ding winzong akisai je
Hezbollah gagut bolhon achi sa alhapapep sunga ding a anna sa pen a buluna a Israel gam sunga mizar le drone jeni le som ngalam akap lut ki ziuvin ale thunan Israel sa paiten ber khopi sunga bom tha na achi la pi kinovin hi Lebanon a kon thul tung jin Israel te buluna zin mi som lakhanin thina atu ove akiti alangkhana Hezbollah ten ale thuna in hanglam Lebanon muna Israel te Merkava Tengupta kapsi uvin akisay Thusoh documentin European Union diplomat Joseph Borrell in himkham amdo na diin anya chule UN resolution 1701 nuyal hanglam gamkia akon alang to gela kinungtol chi uva chule Hezbollah gagu bolhon amunahi himlathal ho ator koina ding uvin anangya in hi Khelson gamkai sung Ukraine ten counter offensive abol sungova ananunglo naw gamho zala a somli lam ale chankita ovin akisai Ukraine officers on Russia khut ka kona anachu do gamphe kilometer sang som na sang thumvel chu 2 kilometers jaget velbo akito phazau tai ati Thusoh document hin Ukraine President Volodymyr Zelensky in Russia in gamkai sunga kun Ukraine sapaite hi anglung ding January 2024 sunga nodo so te ding agut no hi tin ngo na zong anizin hi alangkhana Ukraine ten Russia kaks gamkai humnam kaya chu mizar akap kumnawa North Korean army jonga en thina atu ovetin South Korea le US officer hochun asejun hi amon ase benawa Russia le Ukraine ki ka agal umzia North Korea lam kailebo Kim Jong Un in asapay teo mi sang somvar Russian sapay te ki thopia ga sa dinga na sol hi ati bulu na chunga thina to Thusoh chu Ukraine President Volodymyr Zelensky in aji 19 photjit na anajin hi Thusoh hi achi sa Wednesday ni simsom ni kho achu Ukraine in British te storm shadow mizar som vela chu kurskam kaya North Korea le Russian sopaiten command headquarter a nei u Merino kitimun chu akap hum u ani hi akiti tuni khwa emitam sa kon Thusoh ki mo phabap ho Manipur Chief Minister Biren hi amachama vai home dictator ahin dan le thupi law and order isu khat zat le nam ka gal ethnic war a haido ahitin Deputy Chief Minister Lui Junam Joykumar in ase in hi he thu hi Manipur DGP Lui le 2017 to 2022 sung Manipur Deputy Chief Minister Palmun hintu why Joykumar in the week to interview ananai na a anaphondo ahi Biren in Chief Minister khat hi na a asu hil ipiham ti thu do na don bud na a why Joykumar in Biren hi chatlanam community khat CM Bodan in boina zo hi su la wa the anahin ahinla mi loi khat daidan a hung chil ha zo hi ati High Court in Manipur ho ST demand to a older khat aso do apat hung kho se hi cha apa na chun boina hung so din chu het sa hitan chi chu law and order isu ala a su la pai the hi ahilla hitya bo sang chun government in Maitei le Kuki ka a kina ana in ahin heido zotai tu chung boina a arambai tengor ho panla dan rol chu mizo se mu the in in police wa mancha himla thal ho amho khotna pi do ahitin Joykumar in asai in hi arambai tengor in Biren rule ipiham ti thudo dom bun na a Joykumar in Biren hi arambai tengor ke sim do na ding a panla khat hi arambai tengor hi tu hin private militia ahum ki so tai center support ahin muloding phatna hitabang phat ahung hlun a mi pi athu zo theine ding a first khat nei ngai asa ja arambai tengor hi hung ki phut do kha hi tunjong Meite MLA ho hunam in meeting a kovin agi uvin avo vi mizo selung thimat tiza na asim movetin jong Joykumar in ase in hi mizo sin Biren lungtum hetai ama chung ta sanna amang che tan chamna umding mizo sin ang alaltai Lok Sabha election azong arambai tengor hon Congress agent ho ki na anai un ahinla election achun Congress ho ahung gol zo uve tua himi pi in Manipur state government deilo na aki phinna anei pat hitai hitya hi ahung chi jompe le election kit le Congress ho hung hat tin hi Biren in Manipur thu hi ama changwal phat chom na dinga aza ahin
tu hin thu le la ahang kinung phe tai tu lai alam pia ki phinan nei ho le MLA ministerial ho in attack ki bol zong hi chu thu to ki matsu ke hi tin Joykumar in asai in hi BJP MLA ho kisan in and Biren sing dailo na central lamkai ho het sa ta a itida na tu chana apan muna kon kila do lo ham tia thu do anai na a Joykumar in and Biren sing hi Home Minister Amit Shah in phata support abol hi ahilla amani ka akima na chu ichan ham wang ka hepoi ati Manipur boina tabang hi India state dang ho a hlung hela CM hi ki khial do tan te tinjong asai be in hi and Biren sing hi apan khompi party NDA ho ta sana chang zigna lai hinam ti a thu do adom but na a Joykumar in NDA partner ho ta sana achang te hi bet e ati NPP hi NDA partner khat hin in imacha zong ai ki tong pove BJP ban ta a MLA ho pin a ki hi wa in Chief Minister in May nisim 2023 zo a meeting masapen a akaw achun jong ai ki ko poi ati and Biren sing in dictator bang in vai ahom e kwe hile amalung ti lo sei do omle armbai tingol hon asu thip pai pai ovin Manipur police in achung uwa case register abor pai ove hi chu hi NDA government a hipon and Biren sing government bo hiltin Joykumar in asai in hi jirbam puina thu a Joykumar in Manipur government hilal na se hitin asai in hi Jure local MLA pato marho phata akya uthai hivin ahin la ite thu su thipna ding chun local MLA pa don se hipoi chule Kuki zo ho to phata a hung kheu the Assam rifle so jong man cha the hin ahin la government in anamang chapoi ati tu abuina su lap the lampi sun chu HM Amit Shah henga jong anaki sei tai hi chu Kuki zo le meitei ka at kita santona sa ding Kuki ho meitei gam infar airport le mundang a alut theini ding over van bi na pi di chutabang ma acho maite hosam Kuki area alut nova awa theine ding uwa protection pi ding chutele all ola chamna hum ding a hi panpi tum nei lo government kha sim do zong chamna umna ding a poi mo kha hi thalchoi hon government dan a vai ohom uzang su thip ngai a hi Manipur government le police in jatlanam jo se ke banga panpi tum umlova abol ding tinjong Joykumar in asai in a hi chule relief na to achila jing wang in rehabilitation na to hi amlo tabang a hi ati boina in ato kha in sumi ho direct nga financial aid pe de in a hinai ting ule hin khungai na hum ding a hi tinjong asai be in a hi Central government in Tangloa Tinopol district sung tongkha a Indo Myanmar border fencing abo gut jing hi Kuki zo kangsur ke jection na sata endem na ane in hi Nagaland le Mizoram zauna a border state hon border fencing building na sata aza da jing lai in central government hi chito gumor so te gu in pan ala jing e hitabang na to hi international law palke na le border area a cheng indigenous mi ho thanei na rights is a sa lo na hi tin KZC Information Secretary Khaihau Kangtemina press release khat in asai in hi KZC in local authority hole seso hon hitabang to gon su bulhin a hilaw na ding a dat ta apan la a border fencing to akimana na to zo se ngading in nge na ane in hi border fencing ki bolhin indigenous community ho na sata to kha ding hisin mizo sen pangkhom a hichito ogon daw na a panla khom deng in KZC in nge na ane in hi chule mi pi thakhat le lung khat na pan khom a indigenous mi ho thaneina iza sa lo ta ki gong to ogon ho chi ha lo na ding a pan khom angai dan jong ase in hi KZC in Kuki zo cha te phat chom na ding le athanei naw ven bi na ding panla jing ding a hi dan Pongdo in lunggel ki ba api kiloi khom na zo sito Indium Myanmar border fencing bol sa lo te dinga pankhom nom jing a hidan jong a phongdo in a hi Union Home Secretary Louis GK Pillai in Manipur din munchung chang thua Malayala Manorama today a article as in Chief Minister and Biren Singh hi criminal case porkhom a matding a hi ati Kuki ho hi Manipur ba kai khat a hiu in India zalian kal sana na sata apan la naw hi Chief Minister hin a happy angai e Kuki ho hi Manipur mi di ta hilo Myanmar a kon a hi tin Manipur a thu sim di lo ta ki sai in a hi Chief Minister and Biren Singh in Kuki su mang na dingle athu sim u hei koi na ding in bul phuna ane in hi chi thu zo ki sei chu state circle in atosat in hi
aman mun phabet ma to satna amuwa in hi chi thu sim hi khyalzo ponte zi chun chief minister la do hi chamna sim do kitna dinga angai cha khat hi azi chu tu chung boina chung chang hi ama mo po na hi kuki ho chamdhat gal satna na sata pan anala anaw hi mi pi het thim theina dinga manipur public awareness angai e hi chi thu hi Japi in ato sat thei ule chamna theine ding hi nailam je min tin chule kuki ho chu ho pi thei jong hi dio hi bulpi sarkar in sape mangcha in chamna sa ding agong un kalpi khatna chun amona third choi hon surrender him bol dio ti hi dan to ki to lawa third choi zo se ban bolding hi aji chu chief minister in am ho chu atta satnova hi ja chu hunama sum la pi le mihim agu to zu hi aspa hi la do ding hi chukit le manipur boina thu a Judicial Commission's report hi mi pi het thading a phondo ding hi circle hin hi chi report chu phondo nom lo ding hi aji chu hi chi report tun state le bulpi sarkar chalo dan hi anil kalding hi in tin GK Pillai chun article asna chun ata lang e Manipur district ko a mobile internet ban ke bol ni nima su saw be hi tin home department order khat in asai in a hi hi chi dung zui a hi mobile internet ban hi November ni sim som ni la sagi ni ha ni dan nga le minute som la nga chan na lai ding a hi mobile internet ke khana district ho chu Infar West Infar East Bisnupur Thobal Kakchin Kangpokpi Churchampul Jirbam le Phelzol hi Dunia ding in Thusoh HETNA akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe